iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Narabyan tamanan, partner. Ang mga nogera patani manan na sumangpet ka. Dahil nga rin ti parikot, partner. Sigurado lakit di, nga paan nakamanan ni Trina. Umakon, Mel. Anya, ang awan magtimabalin, ta nagkasar kayo. Wen. Nga madumot ita tinagkasar ng agsisina. Sa bagay matkit di Kunada, saan na nagarantiya ti kasar, tapno saan nga agsina ti agasawa. Ngam, ado ti makagapo, wen no rason. Nga oray nagkasar dagiti agasawa, ken nagarbu pa'y akasar, agsina damot laeng. Isumet. Tauri anyat aramida, partner. Diyak nga isuro ti pusok nga agayat kan Trina. Partner? Ang moment no kasana nagasawa kami, nagkasar kami against my will. Huwan nga rod. Ne. Asidogan ti balay mi. Amangan no mailabasak. Anya man ang di mapaspasamak yung kaya, Trina. Gas ka na sana makana kapusa. Ni Randy, papa. Rabiin nga mawat pailaan. Kurayang ma. Ang mga nung nag-overtime man. Agdwa-dwa akong, papa. Anya? Ang mga nasa balit yung overtime na. Trina. Sana mabalin kanyak. Iya. Saan mo kumaunay ngay uyungan ti asawam? Tama nga nung maumakit panawan na. Anya? Ha, dahil tatis dinararamidan, ta makapataya. Trina, nagdakas lakit din ti aramid mo. Nagdaniyak na ipitan. Nagkapuam? Natural. Iti construction site. Sa dinupay ko ma. Di ko namkit di. Napan ka nagbabae. Anya man ang datang ibagbagam si Katrina. Talaga ka di agas tablatan. Anya akas to ya? Dahil talagim imon ti amom. Anya ti amok ngay. Pagpadasam ti mangloko kanya. Sumartag ka man. Ang bangan no. Oh? Pwede mo yung tuloy? No sa anak lang ata ang makapagtipal. Ang mga numati. Namatibab na, kasta? Sige! Sige! Padasam ta makitam! Ay na. Diyak to lang atan makapagtipal nga agpaysa. Panawan ka man langan. Ha? Buisit kinit kas na biyagan. Rumarak man langan. Hoy, Randy! Papanam! Iyan biyano! Randy! Di husto jay kunak. Papa, Nabambanog jay tao ng unget ipasabat mo. Kasano ang masursuro na kangayatan no kasta? iso ti kanunungan nyo? Kanunungan nyo, di nalaing lalaki? Si Kati anak ko nga maditaramin mo. Saan ko akanunungan ng runakit na muakon di kinapodno? Papa! Asaan na ni Randy ti amat asikong mo? Ako Isu, ano di mo baliwan ti tratom kang kwa na? Saan nga dayo apanawan na kako nakapanan? Ipakita ngay ayatem ti asawam. Saan kit di aday talamang nga paking kwa na ti amom nga ramidan. Apay nga inawis takmanan dito yung resto bar, partner. Kahit ko lang tagpalabas iti oras, partner. Siguro, nagapa kayo manan kinitrina niya. Nasa uman. Talaga na uma akon. Dahil tantidakis na, partner. Ang ano sa muna. Anya nga ron ngay, kat asawa matan. Basta, masikog pa yan. Bunga ti panang loko na kanyak. Isuda iti amana.
Asaan alim nga iti palawag ko. Maawatan ka, partner. Inagilaw na klaang ni Trina. Kaya't nala nga maalangan ti dayon. Day tamot tirikat na ita. Agbabunan ti si Kognay. Idi agkasar kami adi na oras. Gapo iti panang pikot na kanyak. Sumangkaot tromat ti amana. At yun ti order yun, sir. Thank you. Thank you, miss. Ay, abandag lang no dapay order yun. Excuse me. Among partner. Uray asino siguro. Uray kasano ti anos mo, lukas diya ti asawa. Ay, maawatan ka matkit di, partner. Ngam ti kang runaan launay adyak tinayat. Iso ti panang loko na kanyak. Pinagtakot nyak. Sa bagay, uri asino mat nga ta. Kat ti dakas na launay. Isupay ti adaganas na mga apa kanyak. Masaludsod ko man, partner. Asino at talaga ti ama ti sikog na, no saan asika? Saan ko nga mo? Tanagduduma mat alalaki ti kakuy-kuyog na idi, partner. Di ako nang paing alalaki. Sigurado na bartek man na sumangkat. Katamang ano parbangan to pa yan. Di nakatasan tiyak babae. Tiyak ipaluwas. Nambasol ko mat kiti. Di amok kat masursuro na kaayatan ni Randy. Saan mat kaya? Manumpulan nga kasawa kami. Saan kami pa yan nagkaturog? Dahil tilangan rabi ngagpata kami nakainom, may ti resto bar. Tulad na kati balay. Katimbisa nagkawit. Tiyak pinalubusan. Napasamak ti makon asyat kan wedding. Tiyak namnaman na kasi ti pagpanakan ti amin. Kulos sa saan anaya si Dictric na nakanyak. Nasakit tinakam na. Iti pa nang pikot ko kanukwana. Wow, stumot ka din eh, papa. Imbes nga apaag. Saya atat ko mati makilangan kanukwana. Ipakita ko mamat nga agayatak kanukwana kas asawa. Himaya anak, nagsapa ka mat anag reeng. Itindo ta, parbangon sa itay sumangpat kan. Ada klasik na kan madama exams mi, iso asumrekat. Ay, saan ka kadi amarigatan, anak ko? At trabaho ka iti rabi. Kalpasan na, agatal ka iti aldaw. Saan da ka pakadanagan, nanang? Kabailak na ito eh. Anak ko. Kan may sa, adapay maturas ko maturog na madamdama. Kan 2 oras lang, mati klasik. Iso Kan uwan gayam nanang, adatay agas yung ginatang ko. Anak ko, tapay ti may sa pagparikutan. Ti may gatang iti agas ko. Saan aparikot day ta? Tinapatag, katagimbag kayo pa'y. Kasla, kumarkaro mo ti sakit ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama, nanang? Kan di tayo kumaliwayan kag kararat. Anak ko. Agkararat kayo mat-a. Saan laang asyak kag kararat? Uwan, anak ko. Kasta tar aramidag. Iso adi kay kumamapukawan itinamnama. Dakkel ti kaasi ti apo. Tulungan niyo kumamat ti pagiyo. Uwan, anak. Kan agyaman ak unay kan boss, maawatan na. Nang runa no kidawag ti masapa pa nagawid ko, no awanan customer kan parbangonan. Dayawag mo ti kinaanos ti amom iti dayjay aresto bar, anak. Wan nanang. Kan, aganat ka iti panagawid mo. Kan, dagiti customer yu ijay. Abang ano, adamang bastos kan ka. Awan nanang. Kan ada security guard mi, kan dagiti bouncer. Papa, ayan ni Randy.
Labanan na. Di pa namigatan. Siguro, sinambot na tinamigat iti ang babae na. Amok, papa. Ada babae na. Sagbay ngagsaw kay ti kasta. Kumadamagam di tabagim nuan niya ti gapu na anaaramid na wino maaramid na ti kasta. Papa. Oh, apayin kami nakasjay tinaramid mo. Saan gayam nga iso tinakasikugking ka? Papa, diyak kayat nga ang tandak naon maibagak nga ama ti sikog ko. Nuambok na kumakas na. Saan kayo pinagkasarin eh? Papa. No dimngegak kumangaron iti palawag ni Randy. Isu nga damat basol ko. Nalpasan, papa. Wan, ngamtim ako na. No kayat mo amaayat na ka. Ken mapunas ti sakitin na kamnay di panang pikot mo kingwana. Surwem tagsilbi kingwana kasasawa. San kiti asikapay ti adaganas na ngagluksaw wendo mga pakingwana. Masurunak gamin. Dayta ket ti madikin ka. Dayta kinatangken ti ulom tinakal-alaam iti dayta problema ita. Ita imbis asayatem sikapay ti adaganas na ngagluksaw. Sino mo ti sana makaluksaw, papa? Oh. Dinak mo ti bilbilang nga asawa. Takim basol ko ma. Naguri ka man. Asino ka dingag paiso ni nakasikuging ka? Ko, papa. Saan inutayan na? Diyak ka mo, papa. Tasipon na mo na nagsikugak. Saan na nagpapakita di ako ng bay na lalaki? Kasi tinakunak. Daitan tinalalam ka pwede kinatanggal di ulom. Saan ka atimgag iti pambagbaga? Imbis anagadal tinararamid mo, nagbalbalog. Bimbaba, yan ka pa karon? Di na ko man sermonan, papa. Ulitan. Saya atem ti aramid mo. No di mo kayat apanawan na ka ni Randy. Kakadwa, bilhin na tayo pa eh. Anya partner. Anya ti madamag. May ipapanitin niya. Da kayo kinitrina Anya kumatnam na maamnay. Dajay, nakasapsapa akapimana wijay balay. Anya? Wen nago. Awan siguron ti talinaay wano ornos mi nga gasawa. Sus, dahitan Wen, sipod na mo ka masikugan. Pinagdua bulan gaya man tininawan na. Ngayon makalawas kami lang. Pulusan. Ad-adan anak po kaw tiganas ko kankwana. Amok, uri na kainom ka. Nariknam. No sikat tinakaunawin no saan. Amok. Nasimbang pa lang ti isip ko idi pare. Ngayon apay ajak na pagkadkadan. Anya? Anya nga min ayat na pasamak. Inasibay ko ngayon sarak iti silad na. Takas taon iti bartak na. Kan may saan na makapag na. Nasya nagidikan ko na. Kat dita. Di na kong pinalubusan pa eh. Narugso ni Trina. Kat diya akong nasarkadan tiriknak. Napintas ti pamagina. Gapulang iti sakit tinakam mo, iti panangisina ni kailikin ka. Takinay kayat na tinapan ni Jay London. Mas pinili na ti arapap na ng ti relasyon nyo. Iso anasumok mo, ti simsimrik iti resto bar. Amumat asaan na kasanger. Nagpalpalabas ak langit ti oras. Tapno maiwagsak ko ti sakit tinakam ko. Kat di tamot tan anasarakam ni Trina. Ngagsapsapol iti mga langon kenkwana. Wen, tagbali na kabiktima. Gapo iti amak na apatayan. Wen no laksidan dagiti naganak kenkwana. Agbiro kiti sa bali a pamuspusan. Kat sikapay mo't anasingpat at tao tinatungpungan na. Wen ngarat, ago. Iso ajak amuno niya ti pagbanagan mi. Angam sa bagay, kuna dagiti daduma, papel ang ti marriage contract. Ngam saan agarantiya iti agasawa tapno sandang agsina. Ngem no kumaay-ayatak ni Trina. Ibilang ko, sagrado. Dahil takalay sa pare ago.
Ngam kan na kumamat ti pagribangan nakas asawa. Saan kit di abog kaw ti ipasabat na kanyak. Mabalin na masursuro nak matla nga ayatan. Ay, no adda balasubas alalaki, addamat babae, agasom day tangay naramid na. Dinadaal na tibiyag mo. Iso nga oray inton ka man. Pulos siguro ajak tumaayat. Sa di naman ang di babanam. Adala pa panak, papa. Di ka lagsardeng di balay. Kasalang arunan di kasasaan mo. Anya ko ma. Dakilan di dyan mo. Kasanon no maapiktaran ta sigog mo. Ha, buisit kiti ti kastoy. No apay kiti ajak pala pinaragrag. Ano? Ayus ko anya day ka nasasawam anak ko. No sana lang nga nagbutang iti mabalin nga aramidan nyo kanyak no maamuan nyo amasiko ka kidi. Tawan mo't mangikasal kanyak, pinaragrag ko la kuman. Sumardeng kan. Ipas ngay mo day ta. Katnusan mo akayat apadakren. Da kami ti mangaywan kengkwana. Adamo ti katulong. Kat no masapul ang mga alak iti talaga ang mga iwan. Aramidan. Da kayo ti makamo. Dahil tinang tatali ti biyak ko. San mo apabasulan day tatawan basol na. Sikakit diya. Apa yung nagtalag kay tinayaan ang sikuking ka? Anyat mabalin ko. Amok ayalo ko nak. Apa yung Gusto ngabin? papa. Sandak ko man na si Dirun Pay. Amom ka di. Nagdakkel apakay babainan ko mati pamilya tayo no di na kaing kasar ni Randy. Amok! Yang buisit mo't na dyan lalaki. San mo ang mapapalaw? Tasan na kamot kay ayatan? Damo lang nga nagkita kayo, impay mo ti amin mo kingkwar. Ayat mo lang nga malangon ti dayaw mo. Asan ka nga kanak kabalasang? Isu arumbeng nga giyaman ka kingkwana, kat sa narumbeng nga kaapahan. Basta, masurunak kan kwa na iti di na pa nangikaskaso kanyak. Katsan lang agbidto na mangisukat kanyak. Adeta ka manin. Agipang takamanin Basta, ako na. papa. Nasursuro ko na inayat ni Randy. Kat nadapanggap na amang isukat kanyak. Patayak ida. Iti babae na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maya anak, rumor ka din? Wan nanang, makamukay lang kumanyag tumar ka dagiti agad siyo ha? Wan, anak ko. Agan anos kay kumalang. San abali? Basit langan apanaganos. Agturpusak to niti kursok nga information technology. Maudin dito si Miss Trek nanang. Ay, anak, pasensya ka na. Nagsakitak mo to. San ka una yan ang matulungan? Wan, maawatan kayo. Kat agyaman nak, tauray na bayaganak iti panagadal ko. Malpas kong tumatan. Kat agyaman akmat iti Diyos, tauray awanan day di tatang mo. Kat naituloy ka a pinagadal. Kan inkargatam ti agadal sa agtrabaho ka pa'y. Kasapulan Kat no makaturposak, saan nagtumatan nga agtrabaho iti pagtratrabahwak? Ay, anak ko. Ngamin, saan amaliklikan? Adalat dagiti na bartek no kwa, bastos. Ha? Panagkit-kita da kadagiti agtrabaho ichay kat lalakain a babae. Nasayaat nga ron ano makaturpos kan anak ko. Kan makabirok kan tumatan iti mas disente at trabaho. Wan nanang. Kat no makaturpos kan. Ay, uray, makayak tumatan. Anya? Nanang, di kay kumagsarita iti kasta. Kaya't yung asawan, panawan dakton ngagmay sa. Saan tayo at ang naltibiyag tayo anak? Kan ada na ituding agasa ti tunggal tao. No dumtengan ti kadeng ko, awan maaramidan tayo. Saan tayo amatumngar ti pagayatan ti apo? Pangaasi yun nanang. Saan kayo kumamat ngagsarita iti kasta? Patpatgan kayo unay-unay. Kasano akpayan no awan kayon?
So pa nga siyo, di kay kumamatag sarita iti kasta. Nalpas gaman ti oras taglalab singer da partner. May nga oras day dyan agkanta, ganagina na. Iso nga, agpatukar da pailaan. Oh. Anya ti kasla al-alingagam, partner. Uy, Randy. Kuha. Nagpintas ti melody da ita kanta. Angam, kasla madimat dagiti lyrics na. Anya? When, dandani ka na yung kamangag deta kanta. Tungkal umay ta dito. Ngam jak launay kaskaso. Angam, napintas ti melody na. Oray siyak. Sa anak unay ngamin, mahilig iti kanta. Dadlaw ko nga ran. Iso sa anak ka pamilyar kadag iti kanta. Malagip ko ni Kyle. Sinaykayat natin madaya. Ket sinurot na ti arapaap na. Ngayon predasyon mi. Ay sus, aday ta kamanan partner. Masapol alipato munti na palabas. Ato di tati, aday o may karikin ka. Sankit di ani Kylie. Panawanan, tapno ag-move on ka. Well, partner. Maramita kayo. Sir, ato'y karga pulutan. Agyaman kami miss. Welcome, sir. O sige, ayaban ba't lang yung dapat kami? Adapin mo sa bala mo. Okay. Partner. Unay dahi ta na pa ng pasurot mo iti waitress. Nagpintas namin partner. Langan natin na Anyan. Saan ka di? Nadlaw ko natkit di. Partner. Saan ta pumanaw? Aging ka. Ajak ma'am mo. Anya? Kalagasi ka. Awan kahilig-hilig mo iti chicks. Agtal na ka mamat. Italaang mat anaawis ti imatang ko iti babae Oh, mama, di ka mat. Palakit din. Ito ulit ang tiyagin na. Sige. Kaya't ko ti maturag at dagos apaman ang makasangpot at kijibay. Agyamanak. Saan unayan anakaro ti uyik? Saan ak unayan nakulkalan? Naimbaglaang tagimatang ti anak ko iti akas ko. Masyanak pa iti anak ko. Nasimpet launay. Kat sapay la kumaapo. Taag nanayon at tarabayan. Tapno makaturpos matang. Amok amarigrigata na. Ngambarang agtultuloy yan ti panagimbag ko. Kat matulunga nga uri ti agpailaang kada kami dito'y balay. Anya ka ding agpaiso ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo si Katrina. Apay ka di pa kasi kurantag, papa. Naimbag ko mano saan ka ama si kong agasta. Saan mo ka ding amo ang maapiktaran ti si kong mo? Bibiyang ko. Trina! Dahil ito nagdadala ti biyak ko. Sana ko makakastoy na sana nagapoy ti dahil. Kunak met, asan mo apabasulan dayta? Tabunga ti kinasukir mo nga na tangken ulo. Bay, andak ko malahan ngamin. Kasta lang arudem tinagbanakam na tangken pa ilang ti ulong. Masirip ka mo ti kunak. Isatin mo na dan. Oh! Sakit di, papa. Hindi Aglab-labas kan. Wan, idengdenggan. Papa! Yan ko, ipatanda ko ba?
Talaga ka di akas tamlatan. Awan na saya gararamidam. Among ama si Kuga. Saan ka ama pawilan nga ginumiti arak? Tanyang arot karamidag, papa. Maragsakan na ka di kasya ka sa saan ko? Aking basol kumasyak. Trina, awan pa basulam. Tasaan ka nagkurang iti pamagbagang ka. Pisit kiti ti kasya biag. Di pa lang maraglag na ito eh. Agbutin ka kumaiti kastang ibagbagan. Pisit na talaga! Tangken ulum atraka. No sa anak lang at ta makapagdapal. Makabil ka. Narabiyang ka mo na simbang batrandi iyo. Sorry, Papa. Ang nagawis kami ni Ago nga tagay kami basit at pangikat iti bandog. Okay. Maawatan ka. Nigayam Trina. Itaman kaya dinak inuray. Yan pasabtan iti ariwawa. Kasano amadanon mo dito'y salas ka na bartag. Kasta ka di. Sorry, Papa. Amhok di pa karagsakan ti mapaspasamak ka na kami. Awan palimod ka niya. Sorry mat, iho. Dakal mo ti basol ko, tasaan ka dinanggagitiwin no yung pangag. Saan tayo na naisubli pa iti amin, Papa? Dalpason. Dispensarem ko Mawatang ka. Naladawin ni di mamuha kasaan gay masikat ti amat ti sikog ni Trina. Kas itinakunak, Papa. Alpasen. Kat saan tayo na may subli pa tinapalapas? Ngam, lading itak na tadyak may surot ti pusok na agayat kan Trina. Kanadamat basol ko. Tanaka inomagmat idi. Kat saan ko nalabanan ti panang sulisog kanyak ni Trina. Nailuyo sakmat lang itiriknak kas lalaki. Masapa ka mada nakariing, Randy, ho. Wan, Papa, at nangamin breakfast meeting ko. Wano, likliklikam lang akasarita ni Trina. Awan matrumbang nga pagsaritaan mi, Papa. Tabog kaw tumat lang ti agadukan kwa na. Randy. Iso alading itat, nujak maya sa dagtarit na kan na. Kinapudno na kanayon ko abagbagaan. Kat siya kung tagpakpakasi, kan makisarsarita king kaiho. Pakawanam ko man ni Trina. No ita, Papa, saan ko ama ikari? Ngamin, dakkel apa ng loko ti inaramid na. Nasakit yolo, Papa. Remor ka din ni Randy ti kwarto na. Saan lang iti kwarto na? Napanpaykit din. Anya? Ada ka no breakfast meeting na. Kat namati kayo, Mat? Ti ko nayo kit din, nasapa na pan iti kabit na, kat ijay amamigan. Ta sigurado ka? Anya nga ti ka po na nakasapsapa? No saan nakasta? Ay na Trina iya. Agbalbaliw ka kuman. Tangay si kati nagbitot ko nakmanan. Si kati mangipagkita itinasaya at kengkuana. Bareng agbaliw tirignana. Kit masurusuro na kamot lang ngayatan. Saan kumati kinatanggan ti ulom ti pagariyam? Maya anak, nalpas ka din ti klase. Wan nanang, kat ada ginatang ko pansit. Mangan kayon. Katsi ka anak ko. Nabsugak pay. Sige Tay agas yun, nagtumar kayon. Wan, di na ko mapakadanagan. Ay, so maturog man pa'y nanang. At daman sarag ko no madamdama. Sige anak ko, aginana ka man. Amang ano si kamot ti agsakit. Wan nanang, didak pa kadanagan. Oray no, medyo marigatan ha. Kabailag da ito'y. Ada kahit ko aton uyan, oray ka sa no arigat. Anadamat tabagim anak ko. Amang ano, agsakit kamot kiti. Ay,
Nakakaasi ti anak ko. Yak man na matulungan. Ang kiti. May nainayo nakpay akros. Gapo iti sakit ko. Ay, nagbayag met ngamin ti panagimbag ko. No maimbaga nakla kumamat. Makatulong at kankwana. Nagrigat lakit din aya apo. Nakurapay kan kasto yung ataan anayan na. Uray ko man saan asiminang ti amana. Ay, imun unamat nga minad. Nala daw ka ngayon may dito'y site Wen, di magasak na yung mga pwesto. Tadadagiti na si kaso kanaskan nga ma-order na materyales. Iso kunak no nag-aapa kayo manankin ni Trina. Nakaturog pa iti pumanawak. Kat nakaturogan iti sumang patak. Tanabartek ka no. Iso kunak man. Agasum dayta. Agbarbartek, idin to ta masikog. Ulaw nga rod. Wan gayang pare. Agkurang tilandok tayo at 10mm kan 16mm. Naka-order akon. Isang paday tatis taxi hardware. Day tati pagbilibakken ka, partner. Agasum, saan mo aparikot ni materyales? Doble kabig ka. Kukam ti hardware when no construction supply. Kan, si kapay ti kontraktor. Pare, nagbaligi kan iti business kan karir mo. Kas civil engineer kan negosyante, partner. Ang may salaang ti saan mo na pagbaligyan. Ti love life mo. Saan mong ipalagi pleta kanyak? Kakaiso ng inot na ililiwag kung di napasama kada kami kini Kylie. Wan, makitak mat. Adalat tati kadagsanan aparikot mo. Ni Trina. Kaya't mga asawan, partner, agaw pertamanan dito'y. Si kaan yung makaduan na, ang no saan, mabalin nakatama tapanawan dito Saan mo kumadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti napasamak. Nalabit. Saan pa yadimtang tinaikari nga ayat para kin ka? Diyak mo. Ngem, kaslakla na ilunod itinagan ni ayat. Anya? Ken kayat ko. Maladawak basit nga agawid. Tapno nakaturog to ni Trina. When no nabartekan. Sus, kasanong tisikog na? Madiday ta. Makapatakas iti masikog, ti aginom iti nasangar. Nang runa iti panagsigarilyo. Parikot nan awan bibi ang kuditan. Ang partner, ti ipas ngayon nanto ti kakasi. Amangan no, adan to pekit ti diferensya ti ubing. Makaamo ti amana amang bagbaga iti anak na. Ay, anyagat day jayan a babae. Sobran ti kinapasaway na. Kinasaritak ni Papa na. Nagkidaw iti dispensar. Taura iso, katakal ti basol na. Tadinak impangag idi. Nabigla siguro Siyempre, ada na pasama kada kayo iti anak na. Ngem saan asak ti ama ti inawon na idi. Hala, awanan mabalin partner. Iso no nakapsut la kumati pakinakam ko. Amangan no nabagtita kon. Amukmat na natibkar ka. Kung kabalam day ta partner. Awan gayam. Mapantaman iti ayuyang ta inton off tayo. Oh, apay manan. Kaya't ko am mo husto ti may sa waitress day jay. Jay agnagan iti Maya. Anya? Di mo ko naan asaan ka anakayawan iti kinapintas na. Sumrek ka din iti trabaho manak ko. Wananang, isa nagsapa tayo ng rabi. Agananad ka. Wananang, agtumar ka ni Dagas yung sakbay mapanak. Wan, anak ko.
Agan anos kay kung mapailangan mapampanawan ha, nanang. Di nagpakadanagan, anak. Si kakit di agannad ka. Wan, saan dak matapakadanagan? Saya atem laeng ti makilangan kadag iti parokyano yo. Saan mo apakitaan ida iti made tapno saan da ka abastusan? Ay, padasan da. Babae ka kat awan gaway mo iti lalaki, anak ko. Agannad ka taado ti barumbadaw. Wanarod, nanang. Nang runa kadag iti ibagbagada at drag-adit. Ay na, Diyos ko, yada dayo mapo. Nanang? Makapakintay ang dagiti may padpadamag amay dadanas lagarudan. Ay, patayin damay. Awan pa'y ti live singer dapat na. Madamdaman to ka no. Nga alas 9 sa. Saan na parikot data? Kan awan ka no upay ni Maya kung nadya kadwada. Talagang saan na kayawan ka kenkwa na? So nga rod. Katsi ka. Ha? Medyo. Angam no kursunadam si kalatan. Narigat mo't no salinan ka pa'y. Awan parikot partner. Mas priority ka. Anya? Hello, sir. Hi. Anya ka dito order yun, sir? Mangkad ka man iti may sa order sisig kan upat a serbesa? Wan, sir. Manugaya man titawon mo itay, ating? Ag 23 kon, sir. Mabalinda ka kadi akasarsaritan madamdama. Sorry ha, sir. Saan may mabalin ti makitable ka dagiti customer? Kasta kadi. Nang runa no, adot customer. Okay, no problem. Sige, sir. Alak lang ti order yun. Oray nyo ba si tipulutan nyo? Okay. Mabit lang, sir. Huy, partner. Unahin apa ng surot mo kan. Maisinak sa ni Shane no kastoy lang, partner. Anya? Loko? Rabin, Trina. Maturog kan. Saan nasayat kang katiagbuyat? Apay, ay pa kariribukan dak, papa. Dahil tasigog mo, ti pambanunutak. Kahit mo kadingad ang tuparikot. Anya ko ma? Ay, talaga kadiasan kang agnakaman ako. Mabuis-buis itak nga rod. Tabagim, tirumbang akabwisit mo. San kiti ano asino laditan, agpapantawan amuna si kugmo. Ay, Awan rumbang nga papasulam. Tasi kamot laan tinagaramid. sumangkautro mat nga may nadya arandi. Rabiin nga maawan pa ilaan? Nabartek man siguron. Ultimo kasarita na ko ma, di nakpay kasarita. Kasano nga daganas na makisarita kang ka. Kat bugkaw kas kada nagmabali di magbagam kang kuana. Papa, No kumaasikaswam no sumangpat. Damagam no nangadan. Isa ka namin ti kanan namin no pagpilasan na. Tamo mo ti trabaho na. tanya ak tagabo? Sana kastati kahit asawan na ita. Kaya't na asawan, masiknan ka kang kuana. Denggam dagiti balakat ko keng ka. No kayat mo ngagbanag ka na sayat. Laglagi pam ti reputasyon di pamilya tayo. Kaya't mo amamuan to di tao nang runa ka dagiti makamamo ka na tayo. Nagsina kayo kan randi. Kapot sa saan kayo amati pas kayo mo. Saan ko lakit di akayat ti may babain. Tamangan no isunto pa'y kidi ti pakatayak. Nalpasan ti live performance ti singer dapat na. Ya, kasano? Sikaman na mapantan. Saan ta ka din nakasarita ni Maya? Kaya't kung adupay kumati maamak may papankin ko na. Anya? Aparakan ka, partner. Apay para kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Di nakpakadanagan. Tada ni Shane a girlfriend ko. Idinto ta si kakit. Makuna asiro ti love life mo. Talaga asik ka. No, anya at mapampanunot mo ako na. Sige. Agordarak pa iti 1 round. Kasaritak lang ni Maya iti counter.
Sorry, sir. Sana mabali na pasyaran da kiti balay mi. Tanya. Ada ka di agungat? Ada mangi pare? Awan, sir. Awan na kiti aldaw no maminsan. Kasano nga awan ka? Tiyamok, maturog ka iti aldaw. Kasta nga rod, sumura ka kiti pagadalan, no maira na nga da klase. Sa maturog ako no sumangpatak. No kasta, working student ka? Wan, sir. Sorry ha. Saan kayo masango no pasyaran dak ako nayo iti balay ni? Nga oray day off ko. May isa working student ni Maya. Wow! Ad nagka-interesado akin ko na partner. Saan para kanyak? Para kin ka. Oh, apa man na para kanyak? Isumat. Ne, partner. Ang mga numailabusak. Uwan gayam. Nakadanon tagayam man iti ayan niyo. Kung naklanutan nga trabi man na sumangpet ka. Nagrelax kami lang kiniago iti resto bar. Mangan kan, idasaran ka. Nabsuga kiti pulutan. Okay, itimplaan ka iti kape. Oh, sige. Kalpasan nag-shower na. Saat maturag. Mabitlaan. Oh, anyat na pasamak. Milagro. Oh, ada ka magaya man randi iho. Well, papa, sangsangpat ko. Nagrelax kami lang basit kinaagi ti ayuyang mi. Okay, no problem iho. So far, nasaya at mat, papa. Kinapudno na. Na-close ko man ang timay sa project. May sa duplex iti may sa subdivision ti Aramidan mi. Oh, nasaya at nga ron no kasta. 20 kape. Thank you. Ada kayo matgayam dito papa. Itimplaan kayo matiti kape yo. Sure ya. Sige man nga ron. Sa bagay, iso tirim warak. Mabitlaan papa. Just a minute. Napanan ni Trina di kwarto na. Tasa na babalingag puya tadakalan ti tiyan na. Wala nga ron, papa. Kanura siya, no may bus ko ti kapig. Mapanak mo din di kwarto iho. Papa. Barbaro, no? Milagron sa. Amo kung di kahit mo asawa ni iho. Barbaro saan nga nga tunubog ka tin pasabat na kanyak. Kinasarita. Ket agyamanak, no iti mo nagundaway, ket impangag nakrandi iho. Sana sumina iti panunot ko ni Maya. Nakayawan akmaten kankwan. Ket ni Trina. Diyak maawatan dagiti impakita na anasayaan. Binagbagaan ka nun ni Papa. Matikaw ka dagitoy. Napintas ni Trina. Awan makunak. Malaksid iti panagloko na kanyak. Nagkasar kami. Ngem against my will akalay sa. Awan ayat anang bagkat kada kami. Di, kasano day ta? Amangan mat nagbalbaliwan Naku na kanyak ti ama na binagbagaan na kano ti anak na. Oh, di nasayaat no kasta partner. Ngem, saan na basta maya si dagdirik na kenkwana? Taal-alyaan nak ti panangalilaw na kanyak. Nga uray, agkid daw iti pamakawan ken ka? Kat agbalbaliwan? Jak masumbatan day ta. Saan mat nga taan narigat nga ayatan ni Trina? Ang amangan mat no agayatan ken ka, partner? Saan ko nga mo? Ken, adda parikot, partner. Anya day ta? Mangrugi mat na makayawan nak ken Maya. Anya? Katsak maawatan tiriknak, partner. Daytan ti parikot, partner. Nagkasar kayo ken Trina iti baet ti kaawan ayat ang nagbagkat kada kayo. Ang mangrugi mat na nga agbalbaliw. Ita, nakayawan ka mat ken Maya. Wala nga rod. Kat asino kadagiti dua itan ti pilyam.
Patya, lumog ng tumot lang ti puso na. Nagtultuloy tinarukiyami ha. Padasag, Papa. Iswati aramidam, agpaisuro ka ngagluto. Anya? Kasi tinakunak, paparan na din tumot lang matignay tirignan. Kang runan ti amin, kasaritam. Agkid daw kay ti pamakawan kang kwan. Sige, aramidak. Kung damagag man king ka, iha, Anya dita? adda ka diriknam kang kwan na wenno awan. Sana narigat nga yatan, tikas ka ni Randy. Mawada kon. Nadagsan tinagbasulakan ko, ana. Amok, isugarod ngay bagbagak kang ka. Imbisa bugkaw, kas kadanya pa'y di tati pakitam kang kwan, ano subang pa. Pakitam, biti na sayat. Sige. Ipagpagapumladitan si kugmo. Takasi tinakunak kang ka. Awan basol na dayta. Katkarbangan na lang nga makita tilawag. Ay, saan ka kadi asumrag iti trabaho, anak ko? Saan, nanang? Final exam min, kat nagpakadag kan ni boss. Nasaya at man, ta pinatganda ka. Imbagak namin na final exams min, nanang. Nasingpot, tibos mo. Ay, wan, nanang. Awan makunag ni Boss Marlin, man nakaawat. Man ti kasta, anak ko. Kinapudno na. Iso ti may sanang patpatibkar kanyak, nanang. Dayawan na kano ti kinapursigido ka makaadal. Ay, nasaya at man, anak. Kunana kanyak. Nadagundaway ko nga umasenso. Aramidag. Kat may sa kano ti panagadal ko. Apag pangalak apumintas mat ti biyag ko. Ne, kunak man no agawid tan, partner. Dumagas na pa iji ayuyang ta. Wow, si kanti agawis ita. Salbag namin ti kastoy. Oh, tiyan niya. Amo ka katawaan nak. Ngan kailiw kumatan ni Maya. Anya? Ay, kunakon kat. Sige, kaduan ka, partner. Kat good luck. Saan ko nga amo? Hangem sa bali dahi ti amariknik nakpara ken kuana, partner. Okay. Saan ako namas daw? Ang adadakkel aparikot. Malaksid numawaswas ti kasaryo ken Trina. Ha? Iti kaano man. Saan mo amay kasar ni Maya, partner? Uwan na niya. Ang ti saludsod. Kaya't nangatamat. Ti basta makidinakin ka no bilang. Sige. Kasaritak to na sayaat. Katipudno ken kuana ti sitwasyon ko. Awan ilimod ko ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, apay ka no, partner. Apay nga awan. Sigon iti manager da, nagpakada ka no asan asumre kita. Ta agribyo para iti final exams da. Unton bigat. Ay, kasta ka di. Ano kaano pa yung magagaran at una yung makakita kan kuana? Ang dayawon launay ti manager da ni Maya. Ngamin, talaga apursigido ang makaadal. Kasta ka di. Ken masakit ka no gayam ti inana. Sige lang. Dudwada lang ka nun ngagbibiyag. Ta natayan ti amana. 2 taon ti napalabas. Uli lang nga ro din iti ama no kasta. Isot na ibaga kanyak ti manager da. Ket no palubos ti apo, agtorposton. Gapo iti dayta anamak. At addan ang nagka-interesado ken kuana. Ago, partner.
Ay, kung nakita si Kan. Nasaba ka man ita? Wen, di magas kami lang na nag-one round ka na ako. Sige, ginanakan ta gida sarak, ha? Inururay ka. Inururay ka dinner. Kat amon? Sakti nagluto iti kare-kare. Really? Yes. Sapay lang ko mata magustuhan. Dahil iti sinelas mo. Sige, mabit lang, ha? Ayaban ka no may sagana kong ti dinner. Kaya't ko ngagsangot tamangan, okay? Nagustom ka di matlang tilinotok? Wen, ado nga ron tinakan ka. Actually, talaga paborito ti kare-kare. Kasta? Nalaing kagayam nagluto? Itala nagluto ak. Nagpaisurak ka na Maria. Ay, wan gayam. Nakasaganan ti pagsukat kami di banyo. Alright, ada shower heater di banyo. Sige. Sige ha, sumurag ako niti si Len. Ay, marik na akong tiketang ko. Good night. Nagdakil tinagbaliwan ni Trina. Jakmat kaya tapabaynan. Kaamangan no anya ti mapasama kiti sikog na. Sana mabali na may ramraman ti ubing tawang basol na. Dahil ako matikid daw aking karandi. Amo, kasan mo basta mapakawan kan maayat ni Trina. Gapo itinaramid na. Papa. Ngam ipagpagapom la kuman iti sikog na. Iti pasangin. Takarbangan na makita tilawag. Tawan mo't basol na iti biddotinan. Wan, Papa. Saan kayo magdanag? Kinapuno na kahit na paragrag kumay di iti sikog na. Ngam linapdak. Tanadag sa nabasol na ita. Kang runahan ti amin. Saan na may lintag di may sabasol, babaan iti sabali man na nabasol. Husto kayo, Papa. Sa nabali? Inton makanak ket talagasan mulat ta amayat. Kalpasan dagiti pagpakita na ita kinasayat. Ta sana narigat ngayatan tikasken ka. Kitamok ngawan panagayat na kang ka. Adaman na pasama ka na kayo. Nusan mulat ta amay suro ti puso mga agayat kan Trina. At dantuking ka na manggadeng no panawam. San kanto nalapdan, tamaawatak tiriknam. Ni Apo Diyos ko mati mang tarabay kan ka iti agnanayon, anak ko. Sapay ko mata, nabaligit ti eksamen mo. Wan nanang, masapo lang may ruwar ko ti eksamen ko. Tapno makaturpusak matan. Uwan tapno makabirok ka matan iti sabali at trabaho. Wan nanang, dahi tati ka na nakitkitawa kiti na marswa. Tamaipayan kayo matitinagin awa ko maabyak. Anak ko. Adon arigrigat yu kanya. Tangro na idinatayan ni tatang. Saan lang asyak, anak ko? Uray si ka. Ado matan arigrigat mo kanya. Malaksit iti pagbiag ta. Mairaman pa iti agas ko. Saan aparikot day tananang? Basta ka ba ilakpay? Ngalangaro din. Mapankan, taamangan numaladaw ka. Ay, tarabayan nakakumati Apo. Imbag man, partner. Sipo di magakanyak ni Papa Lucas sa kinasarita na ni Trina. Nagbalbari matan. Saan na nabugkaw kan nagmamadi abalikas di pasabat na kanyak. Sana dakas no kasta. No masurusuro yung ngayatan titong galmaysa. Anya? Oh. Saan ka di apod no tikunak, partner? Napintas ni Trina. Adamat mabalinda iti biyag. Kan agmay-may sang anak. Kan agtawid iti sanikwada. Ago. Oh. Awan mat dakas na no makapagkinawatan kayo matlaang iti udi na, partner. Kumaano saan pa anak nagdiriknak kan Maya? Uwan na niya. Itapay ang mariknak na agayatak manen. Ang ti parikot, kas itinakonakin kay dinaminsan, partner. Dakkel manen a parikot, ti sarkam, no bilang. No bilang agayat ka kin Maya, kat aklunan na ka. Saan mo amay kasar?
Awan parikot. Basta kaya't nang-live-in kami. Ang ni Trina, anya nga tati aramidan na, numaamuan na nga da ikabkab balay mo. Ago. Saan ka di asikamot lang tinagistorya kanya kiti na minsan? Adi na maaklon nga da sa bali a babae itibyak mo. Awan karbangan na amang lapad kanyak. Tanagkasar kami nga awan ayat titunggal may sa kada kami. Saan mo lang nga mo, no inot ang nakariknakin ka iti kasta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, partner. Anya? Katsika, saan to nga ta matignay ti riknam? Nagtultuloy ti panangipakita na kin ka iti nasayaan. Partner, adda sa nga ilib. Asino? Randy, Apay nga da ka dito eh. nagluto kami kin Nana Maria iti meriendayo. Anya? Pambarak mo tinag pag nabang nata kasapulan ka no ti kasto, itap no sa anak to marigatan na ganak. Kuha. Umay kayo, Trina. Ada pagtugtugawan ni Jay. Agyaman nakago. Randoy, partner. At si bayam ko man ni Trina. Ang mga numay ligos. It matumba. Sige, umay Katrina. Sus, saan ko mananas ka ng inyigan na kami? Ado ti magatang dita. Sa bali lang ti magatang. Homemade, partner. Uwan mat. At least, amoy ang nadalos si panakaisagana na. Gusto ka, Trina. Hala. Agtugaw kayo. Sakto. Break time. Kan mabisina. Rumwara ko niya. No, san napatigunay, san ka rumrumaran. Sanda ka pa kadanagan. Kinapudno na, agpakuyog ka na Maria inton madamdama. Papanan nyo? Mapan kami ni job site da Randy. Anya? Tanya taramidin nyo iya kan Maria? Agitulod kami iti meriendada. Kasta. Agbake kami kan Nana Maria. Mapan mo ibalon. Sige. Ngamagan anad ka ng runay ti panpanagnam. Wen papa, sanda ka pa kadanagan. Oh, dandanig kaman malpas na ito yung building na kontrata yo. When? Third floor can multipurpose iti nga to. Mabalin apakaangayan kadagiti nagdudo mga activities iti barangay. Kan mabalin mo't ngay kan iti basketball board. Pagshootingan dagiti na asam iti basketball. Bali half court pelan. Mabalin mo't kag badminton. Napintas. Bali, covered court? When? Resume ti trabaho. Randy, sorry Pakawanan na ko man. Apay. Pangaasin. Umdas ko man napakabang aran kan pakaragsakat no mapakawanak. Kan kayat ko, mapakawanak ko man. Tasan ko nga matigasat ko iti panagpasngay ko. Anya? Noon na saya tagasat ko, orekas kasano. Nakapagdawat ak iti pamakawan kan kahaga po iti napasamak. Karina, anyan da ito asasawan? Kasi tinakunak. Diyan ka mo tigasat ko iti panagpasngay ko. Isa please. Sapay ko matamapakawanak iti nagpasunakan ka. Amo, nadagsan ti nagpasulakan ka. Linuko ka. Kaya't kumutan ti agyaman kin ka iti panangsalbar mo kanyak. Iti dakkel ko mapakaibaba inak. Kang ronanti pamilyak. Dakkel apan nakaibabain tinaramidak. Trina. Di kag tanak. Agsilbiakan ka hinggat kabailak kan silbiagak. Kas asawa. Ngamlilinak man masursuro nga hayatan. Awatak. Nga may bagakan ka tipurno. Mariknak. Agayatak kan ka. Saan ka narigat nga hayatan? Ngam, jakmat nam namaan. Ama subadan dayta. Naamok. Gumay kayab-kab ti kurang kanyak. Nakapanawan ni Trina, partner. Nakaululimag ka.
Anyat makuna mitiar aramido ni Trina ita. Anya ko ma. Ngam, mas dawak lang ako. Partner, Tsak nam naman dagiti imbaga na kanyak. Nagkidaw iti pamakawan. Ken mangrugi kanon amarik na nga agayat kanyak. saan adakas? Ago, Partner, saan adakas ti mamakawan? nagkidaw iti pamakawan. Tasan na nga mo na niya tigasat na iti panaganak na. Anya? Kat umdas kanon apakaragsakan na. Numapakawan ko. Kayat mo asawan. Duan nga aldaw, when no duty ti impakada, masaan mo nga isisirag, anak? Wala nang. Ang dapat examen ko no bigat. Dual daw ti final exams mi. So Uray ta, pinalubusan nakmat ni boss. Kat, anya ti plano minton makaturpos ka, anak. Kinasaritak matan ni boss maipapan iti dayta. Bayat ngagsapsapol ak iti master ka. Kan sa anak pa anak kasapol. Agtuloy ak lang iti restobar nga agtrabaho. So anak. Kan bayat mat ngagbirbirok da iti kasukat ko. Nagimbag ni boss kanyak nanang. Ay, Iso adyak kayat nga damat masauda kanyak. Nang rona inton makasapulak iti sabali at trabaho. Anya? Awan pa ni Maya. Wen, partner. Duangal daw kano gayam ti pakada na. Amang ano dual daw matik sa amin da. Sige nga ron. Awan ganas ko. Agwan ron talaan. Agawid tantan. Wen kaasimot say masikog amang ururay kan ka. Oh, anyaman ito ako namon si Kaago. Padumat saan ka di? Sigurado. Or-orayin na itan ti isasangpet mo, partner. Sino mo tatadit istorbo ko mga kanya? Hello? Trina, kumusta ka? Ni Roy dito eh. Roy? Sa din lain mo. Nagsarak ta ko ma. Ato na pa tagapagsaritaan ta. Awan na mo kapag saritaan ta kalpasan at tinalikodan na. Pangasim. Ikan na kumay di kong daway ko ngagpalawag. Ibaga mo sa dino ti kahit mapagsindrakan da, please. Kat, no tiyak kaya? Makisarsarita kiti na saya, Trina. Di mo ko mauray na makapungtutak. Tamo mo na siya ti makapungtot. Anya? Anya? Papat ka na? Saan? Saan ka kumagpidtot nga agaramit iti dakas? Saan nakabumteng amang ipapuliskan ka? Anya? Laglagi pa. Ado ti amok may papankan ka. Nang runa ti pakainaigam iti droga. Sinalpag ka. Siyak pa ita ti putput kam. No, hindi kat paspasurutaklangan kan ka. Saan itan? Asino ti pagpampanak kam. Ti maaga nang ikasar kenggang ori masikog kan. Kang runa iti amin, danda niya ako nagpasngay. Kat saan ka basta makaruwar nga awan kadwak. Sige, bye. Kiyawanan pa eh. At dami nagkanas na ngay mawag ken mangibiling kanyak iti kasjay. Amok na niya't kasapulan na kanyak. Siguro, awanan ti maigkatang na iti droga.